kule mji kumesu anzami wahandisha ngayuma yezima ni kumesu a Kristu Yesu weteheli kwiteja kwa kuwa ikumesu a Pontusi Pilatu nami hemba kukuleza ikucha kubula kuluangesha hela hakukwinkelala mulonga nichakamwekana imwata wetu Yesu Kristu akamumwekesha hampinji yumukudie namu kwa nguvu inkawindi wakiswilewa yo mwanta wa wanyanta antumba yo mukulumpi wa wakulumpi nami hemba kukuleza ikucha kubula kuluangesha hela hakukwingela mulonga nichakamwekana imwanta wetu Yesu Kristu ikankawindi wakafwanga washakamanga muchezeji chakang'anya mutu kushika ku ikwekala muntu wamuwona udehuku hela kutwesha kumumona nehi umpuhuni ngomu yahayanyaka yikaliyindi amena nami hemba kukuleza ikucha kubu